अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरे था सिगी तांग मंगादा यूनियन होम मिनिस्टर गे लुचिंग मखादा मैतै अमदी कुकी सियासा सिंगे महूत सिंगा दिल्ली दा सानखिबा वारी वरोसिन पुरपंगम खिद्रे रिम्स न सिंदुना हेल्थ बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर हाइबा थीम दा वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 थोरम पांगथोखरे मणिपुर की पोनी असी योखत्मिनसिगी वाखलोंदा नुमित 10 चुपना चथगदबा हॉर्स राइडिंग कोर्स अमा पांगथोकदौरे लिलोंग असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना सेक्शन 163 की मखादा मतम कक्तना कर्फ्यू लाउथोखरे हौजिक मणिपुर के एडवोकेट जनरल ओइना लेरिबा लेनिन हिजम मसाना खंगना थबक्तगी रिजाइन तौगदबने ओ जॉय अमदी तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के ताउसेम सब डिवीजन की मनुंगदा लेबा काइफुंदाई खुंदा लेबा काइफुंदाई बैप्टिस्ट चर्च आरबीसी से महीने तुमने चाखरे हरे खुरुमजरी ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिरंग सिंबो तराम नोकचरी हौजिक मियाम दा पाउ संदोक ना पिजरी यूनियन होम मिनिस्टर के माइकैदगी मैतै अमदी कुकी के माइकै अनिमक्ता थमलखिबा पॉइंट 3 यावबा वाफुम सिंग मैतै सिंगी ओइना अयाब पीखरबसु कुकी सिंगी ओइनदी अयाब पिरंगद्रे हाइना वारी सानबदुदा यावरिबा फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स के एक्टिंग प्रेसिडेंट बीएम याइमा साना फोंदरगले वाफम से मणिपुर प्रेस क्लब ता फोक्स अमदी अमुकोगे मिहुत सिंह यावना पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबने महांगना मखाताना लमदम मसिदा थोकलिबा इरांग असिगी वारुइसिन अमा पुरकनबगी पांदमदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना पाइखलकबा खोंथांग अमा ओइना कुकी अमदी मैतैगी मिहुत सिंह तोंगान तोंगानबा मार्च की तांग 13 अमदी 12 दा उनदुना वारी सानखरबा मतुंग nghan April की तांग 5 दा होम अफेयर्स की माइकैदगी बारवेल ओइना दिल्ली दा वारी साननबा हाइरकपदगी अहान बा तांग की ओइना वारी सानखिबने अदुबु सानखिबा वारी अदुदा यूनियन होम मिनिस्टर की ऑफिशियल सिंगे माइकैदगी नाकन अनिमक्ता थमनखिबा हाईवे सिंगदा फ्री मूवमेंट लेहननबा इलीगल आर्म सिंग सरेंडर तौबा रिलीफ कैंप सिंगदा चंगजफम लौदुना लेरिबा आईडीपी सिंगबो मागी मयुमदा हंजिनबा याननबा लेंगांगना पाइखलप थबक सिंगदा याबा इरांग असिना सोहलबा मफम सिंगदा डेवलपमेंट के थबक थोरम सिंग पाइखतपा अमदे कम्युनिटी अनिमक ना इरांग असि लोइसननबा इंडिया लेंगांगना वारी सानबा हाइना पॉइंट सिंग असिदा माइकै अनिमकी अयाबा लंगनबा मतम पिरखे अदुबु हारिबा कंडीशन सिंग असिदा मैतै सिंगी ओइना अयाबा पिखरबसु कुकी सिंगी ओइना वारी सानबदुदा यावरिबा डेलीगेट सिंगना डिस्कशन अमा लौबा ngamdabade नापीगने डिसीजन अमा लौबा ngamdabadagi अयाबा पिरमदना मणिपुरदा हल्लगा मखोइगी मियांगा खनरुखिगी हाइबा वाफम सिंग थमनमकी हारे अमदी अदुगुमलबा कुकी सिंगे निंगाई कनबा मतौ अदुदा यूनियन होम मिनिस्टर की ऑफिशियल सिंगदा नुंगाइतबा अमदी साउनिंगबगी माइथोंग उबा फंकी हाइना फोंदोखे खुदे हिंदुना अखोइना चलुरिबा खोंचलसी कोई खंगी अखोइना खंगी तुंगान लुक मयाम अमा कांपोपिदा की सेसो सिंगी अपुनबा लुक सिंना वारे लौरगा मखोइगी कंडीशन अहुम थमदना मधु को याबा ngamoi haiba wafam sing akoi manipur miyamda thamirakhibadu akoi tasengna koina khangnagra akoi makhoiga wari sanarkanda makhoina pangmidu karino akoina pangmina sini habise big sing thamnarkanda akoi adugumba wari sanari tangkanodo akoina thangaliba wafam sing adugi akoigi wari singdo ताबीरकांदा कोगी मखोई ताई अखोइना थांगबदा जिंगदु तारकांदा मखोइना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की माइकेदगी कोई पॉइंट 3 की ओइबा वाफम अमा पुथुकांदा अखोइदा हाइरिबा कनुसे मसाइसिदा नखोइगी ओइबा माइकेदा हाइरिबा पॉइंट 3 सी करी करी याबा यादबा पाम पाम पोचे नखोइगी सु अनरो हाइदना साइड साइड तुंगान बा कोई
ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯟꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ 6ꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯅꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ 6 ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯆꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯥꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯟꯅꯔꯨꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ 6ꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ joint appeal ama tawminabagi purpose ni akhoi ki kanudagi ministry of health-gi thamai pose hai pose ai akhoi uza sunga ga do lai na intention jage hai pose thambada Nagal amaromda khonsat aduda saru yakhiba All Manipur United Clubs Organization amukogi President PS Nandoluwangna phongdorakhibada Handal kuki amadi maitai ani gi marakta sanakhiba wari asina Manipur gi marai baklep kani haiba leite masidi irang asigi warusin ama lakpa yananabagi ahanba khongthang amane Handak sanaruri bawari asina kuki singna kari pamli haibadu amuka hena mayek sengna khangba ngamnanaba amadi Central Lenga ke thorang sing ado Thadok nanaba chatkibane Sanakhiba wari aduda kuki singna wari sanadringai mamangda thamlakhiba makhoigi oiba warip sing amadi wari sanaba aduda puthorakhiba leikhe amadi wari sanaba aduda makhoisu makhoigi oiba awaba khudongchadaba wafam kaya pukhalakhi haire sanakhiba wari adu kuki na kaubagi chatpanate Union Ministry gi maikaidagi lakhiba proposal gi matung ina chatkhibane wari sanaba aduda kuki singna Thangalakba aranba yumfam yaudaba wafam kayasu Central Lengaki official singi mamangda kakhatuna achumba aranbasu puthoke masida natana handaki wari sanaba sida Central Lengakna pukhalakhiba wafam sing aduda mamang thagi tarik tarani thoidagi all secretary ta AK Misrana luchingba team amaga amuko Fox amadi kokomi ga punna sanakhiba wari sing adugi mamisu taba fange Loinana handak sanaruriba wari asida leibak miyamna lana khanbigano amasung Union Home Ministry gi maikaidagi Indian Constitution gi mayokta leiba miyoi singi mathakta law gi matung ina laukhatpham thokpa action singso matik chana laukhatnaba taksilam ki haiba wafam singso mahangna makhatana phongdokhe noi tung na noi ani kang daban noi ani tung wai sana kam wari si achana ngai ko khoi ya le bol do khani kausin dire kanu या दिबा मोइसिगा सोकी जोगी प्रेसिडेंट सिंगसिगा अखोई भारत सरकार के ने लेबिरी व कांपु सिंग एमएसी सिंगसिगा वरी साबि अखोई दिसि पॉइंट तक सिदा अखोई दि तंगाई फदना अखोई दि हार अदु अखोई गो मोइगो वरी साबद बोन जे काफे अदुना सेटल तो बसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर तो गदबनी सिदि अखोई तंगाई फदना वरी साब अखोई अखोई कॉर्नर तो होई लाबनी अदुगा सेटल तो गई मैम दि वई सा मैम दि मणिपुर सिन ने खंबिरे प्रेसिडेंट थम्मे प्रेसिडेंट थम्बची Numit yang kini hengkere, presiden lebih direct control to bani Bharat Sarkar. Numit yang kini hai bese, lebak sida solution pona ba naik tu ida amu kone pok sene koko mine, adu ba bagi kerana AK Misra ne, adu kerana Rajesh Kamble ne, mabani kita koi punaraka adu matung setarap bagi makata ba meeting ne je. Regional Institute of Medical Science RIMS na sinduna held beginning hall from future haiba theme da World Day 2025 thoram pangthokre RIMS ki Jubilee Hall da pangthokiba thoram aduda RIMS ki Director Professor J Sunil Kumar Sharma RIMS ki Medical Superintendent Professor N Sanjeev Singh amade RIMS Kayakov SAP ki Nodal Officer Professor Y Govindaraj Singh na mathang sina athoiba mithungnen singoina sarugya Thoramasiga Mari Lenena RIMS ki Director J Sunil Kumar Sharma na phongdokhibada Kayab Kab amadi Swachhta Action Plan gi makhada RIMS ki campus asi luna na thamnabagi pandamda chatharakliba cleanliness campaign asida government community amasung individual oina punna saruk yaminaduna RIMS asibu malemgi thakta luna na thamnanaba honaduna aikhoi gi community sing ase hakchang fana lehenba mathau tai
रिम्स की माइकैदगिसु चाही अनिरोम असिदा कम्युनिटी सिंबु लु नानबा अमदि हक्चांग फना लेहननबा होनबदा रिलीफ कैम्प अमदि तोंगान तोंगानबा खुंगंग सिंगदा हप्ता खुदिंगी चतुना मेडिकल कैम्प कया अमसु पांगथोक्तुना लागले लोइनना रिम्स कैंपस लेरिबा माहिरोय सिंग अमसुंग हेल्थ वर्कर सिंगबो मसामो फना लेहनबगिदमक कैंपस असे प्लास्टिक फ्री जोन ओइनसो लिसिंगनी कुलहुमदोइदा अक्टोबर दगे लाउथोखिबा लेरे हाइना महांगना मखाताना फोंदोखे लोइनना वर्ल्ड हेल्थ डे थोरम असिगा मरी लेनना चथरखिबा स्वास्थ्य भारत अभियान कैंपेन असिबो कवरेज पिदुना मियामबु खंगनदुना लागिबा मीडिया की मियोय सिंगबु रिम्स की माइकैदगी एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट पिदुना पावमी सिंगना लौरिबा थौदांग सिंगबसो इकाई खुंनबसो उतखे As explained by our MS, this fortnight starting from 1st April, we also are celebrating or observing rather the Swasthya Pakwara, that is fortnight of cleanliness in the entire country. And since last 10 years, all the appreciation that RIMS has received and continue to receive about this improvement in the environment is all because of the care gulf activities. So we all should be, actively participating in this very important event. So we are going to a celebration today, focusing on Kaya Gulf and Swasthya Pakwara. Our MS has explained about the importance of how we can keep our places clean. So everyone needs to involve, not only Manipur pony hairaga sukhangna pony ase yokhatminasi haiba wakhalonda numit tarani chumna chathagadaba horse riding course ama Yangnam Wabagai Khulpali ground da pangthoklagani haina Kaksing District Polo Association Katpagi General Secretary Huidrom Devadatana phongtokre Wafam asing asi Yangnam Wabagai Terapishop Khulpali ground da pangthokhiba pawgi mifam amada mahangna phongtokhibane Katpagi General Secretary Huidrom Devadatana makhatana phongtokhibada Kumza lisingani kungamathoi Kaksing District Polo Association ase establish togduna sagol singe yaifanana bagidamak thabak thoram kaya ama chathaduna lakpagi saruk ama oina nongmagi sagol sing mangtharakliba asibo kannanaba amadi yokhatnabagi wakhalonda tha asigi tang 18 dagi hoduna numit 10 ni chupna chathagadaba horse riding course ama Yangnam Wabagai Therapy ki Khulpali ground da pangthoklagani Hariba course asida nupa amadi nupi animakna saruk yaba yagane tongan mamafam kayadagi sagol bunu sibiba singna hariba riding class asida sagol bukan bada isa gi achoba thodang ama tangai fadana yawi haiba wakhalon amaga loinena hariba class asibu saruk yabina ba haina so appeal tawke Amaromda iramdam masida sagol kangjai masana ase haudorakhiba amane atopa masana kayadagi lamdam masida sanabung kaya ama matik chana lainari bane sagol kangjai hariba masana sigide sanafam khajikta oirabaso matik chaba fil amata laite haibada haiman bathokloi Kaksing District ki oinasu polo hairaga khangnariba sagol kangjai masana asigi sanafam matik chaba grazing field laitribani haibayai Masina maram oiraga Manipur da leriba polo sanaroi amadi association singnaso awaba khudong chadaba kaya ama mayoknare Hariba sagol asibo yokhatnanaba honabada matik chaba ground amadi sajik chafamna chingba mafam chaba laitaba sina maram oiraga khudong chadaba kaya ama leribane hiram asigi matangda lenga ki maikaidagi initiative kaya lokhatlabaso thabak oina pangthoraktaba na maram oiraga Housing fawba pangthoktane lere maram maduna athupa matamda lengakna thamkiba wafum sing adubo thabak oina onthokpirakna ba haina so appeal tawragle game atopa game singsigidi sanabungna singmo pham chaba amadi matik chana loina bagle adubu khoi sagon kangjai haiba tare hojiki polo haiba masana sigidi khoi ayamba manipuri mafam khajikta matik chaba field ground matik chana leiba suki matik wali Thobal District ki manung chana leba Lilong Assembly Constituency da District asigi Magistrate A Subas Puyamna khudek piduna thadorok bachirol amada Section 163 ki makhada matam kaktana curfew lauthokre hari Curfew thamjin basina maram oraga Assembly Constituency asigi manungda mi manga natroga manga dagi hena punbada athingba thamkhre hari amadi miyam da safety oroidaba nongmai thang lichai nungna chingba makhal amatagi
सोकपा याबा पनबा याबा खुचु खुलाई सिंह पूरगा चटपदा अथिंग थमख्रे हरे पाव असिना मखाताना हाइबदा कर्फ्यू थमजिलक्लिबा से लिलोंग संबुखोंग ममईदगी बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की प्रेसिडेंट मोहम्मद अस्कर अली अपोक्पा हजी नवाफ अलीना वाक बिल की मतंग सोशल मीडिया थादोरखिबा वाहई खरा थमनुबदगे कंस्टिट्युएंसी अदुगी खोइसाउनरब मियामना हौखिबा नोमाइजिंग नुमिता मियोय लिसिंग तरेतगे निपान फावना इरांग हौरक्तुना महाकी युम मई थाबा नुंग थोमजिनबा अमदे थुगायन खाइबना चिंगबा मोब सिंग चथदुना इरांग कया अमा थोगनख्रे हरे थौदोक अदुबु मनाक नकपद लेरिबा सेंट्रल फोर्सिंग अमदे स्टेट फोर्स नसु अकनबा मोंगदा कंट्रोल तौनबा होनकी हरे अमदे थौदोक असिगी मतंगदा मोहम्मद अस्कर अलीना सोशल मीडिया की खुथांगदा सेंदोक वारोसु थमलख्रे हरे हौजिक मणिपुर की एडवोकेट जनरल ओइना लेरिबा लेनिन हिजम मसाना खंगना थबक्तगी रिजाइन तौगदबने अमदे मणिपुर की गवर्नर ना महाकु फम मसिदगी लौथोकदबने हाइना वेटरन पॉलिटिशियन ओक्रुम जोइना फोंदोरगले वाफम मसिंग असि कवाद लेबा महाकी युमदा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा महांगना फोंदोखिबने महांगना मखा तारदुना लेनिन हिजम हारिबा एडवोकेट जनरल से मतम अमदा लेंगाक पाइरंबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह की अपाम्बगी मतुंग इना एडवोकेट जनरल की फम से महांगना पाइहलंबने अदुबु एन बीरेना फेब्रुआरी की तांग मापंदा चीफ मिनिस्टर फमदगी रिजाइन तौखिबा अमदे महाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंह लैखिदबना लोइनना मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल थमजिलखरब मतुंगदा कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इना महांगना हापलमलिबा लेनिन हिजमना हौजिक मखाताना मणिपुर की एडवोकेट जनरल ओइना लैबा यादे हाइबसे लेनिन हिजम मसानसो मसी खंगना खंगना फम मसी थादोक्तना लैरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 165 क्लॉज 3 की मखादा एडवोकेट जनरल अमना पॉपुलर गवर्नमेंट लेट्रबा प्रेसिडेंट रूल लेरिंगैदा फम मसी कंदुना लैबा यादे हाइबसे पीदुना लैरबने हिरम मसीगी मतंगदा येंगलगा ओक्रुम जोइना इंडिया की होम मिनिस्टर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस की मफमदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिंह की खुथांगदा अयिबा चेल अमसो पिसिनख्रे हाइना फोंदोखे President Laka financial position ji hana popular ministry lai ramada ki hena phai hai adu di karigumada hangi bu question di financial irregularity ji hana ki former chief minister Biren na tauri sing matak ta karigumba case ma file tora adu gadi lendin namado Biren ki favor le pa yagadra it is not possible maram zina hairu mayam pun si na aing sai matak ta panja ki ba marudi he must resign or governor has akoge magi mangonda magi constant akoge bound duty to us advocate then to resign. In case he has not resigned, it is the duty of the obligation of the governor. ngasi nungthil pung manga khara henba atwaida Tamenglong district ke Tausem subdivision ge makhada leiba Kaifundai khunda leiba Kaifundai Baptist Church RBCC maina tumna chakre hare थौदोक असे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट तगे ओरंबा याय हरे मैना चाक पदुदा कना अमतना कनबा नंगहौदरे हाइना पाव सिना मखा तारे लेंगा की महिलोइसंग सिंगदा बोर्ड न प्रेस्क्राइब तोबा लारिक सिंग तमलगा लनाई महिलोइ सिंगदना मपानदगी पुसिलकपा लारिक सिंगदा थवाई यावना तमहलिबा असे लेंगाकी अमदी ललाई महिलोइ सिंग अनि की मरक्ता लारिक तंबगी मवोंग खेनना उहलिबा असे हक्सिना लवे हाइना ngase क्वा कैथल लेबा मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ
MSF की ऑफिस ता लूप असिगी प्रेसिडेंट सुंदर खुमन्ना पावगी मिफम अमदा फोंदोरख्रे महागना मखाताना फोंदोखिबदा माहैरोय सिंगना मालेमगी अथोय अहेन तानबगे खोंजेलदा माय पाकना थेंगनबा ngamnanaba अहेनबा माहैगी लौसिंग ताकपी तंबिनबा मतमगा चुनबा माहै मसिंगी कांगलोन अमा सेमदुना लेंगाक अमदी लनाई अनिगी मरक्ता खेनबा लेतना कमन सिलेबस अमगे खोंथांग लौखत पिननबा लोइनना इरमदमगी ओइबा सरुक सिंगसो योखननबा चावखत हनिंगबगे वाखलोंदा हौखिबा एप्रिल की तांग मरीदा इम्फाल कॉलेज दा मणिपुर यूनिवर्सिटी यावना तोंगान तोंगान स्कूल की ओजा अमदे महैरोय सिंग यावना माई संग सिंग दा तंबिबा लाइरिक सिंग की मतांगदा नोमगी ओइबा खननेनबगी थोरम अमसो पांगथोख्रे बोर्ड न प्रेस्क्राइब तौदबा मपालम की लाइरिक सिंग तमलंबदगे MSF न फागतपा अमदे लमदम मसिगी लाइरिक सिंग तमहननबगे खोंथांग कयासो पाइखतपा लेख्रे हाइना ngasiगी पावगी मिफम असिदा फोंदोखे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के मतुंग इना चाद कुंथ्रा रीजनल कंटेंट तमगदबनी हाइबा लेरबसो मपागी लाइरिक सिंग तमहंदुना लेरिबा से लाइबक थिबने ACERT ना मतंग चुनबा माहैगी कांगलोन सेमदुना गवर्नमेंट अमदी लनाई माहै सिंगदा माहै लोसंग सिंगी मरक्ता खेनबा लेहेंदनबा कमन सिलेबस अमगी खोंथांग पाइखतपिनबा हानदगी तकसेंदुना लाखे अदुबु हिरम मसिगी मतांगदा येंसिनबिदबना थबक ओइना पाइखतपियो हाइनसो महाकना पावमी सिंग उनबा सिदा फोंदोखे Manipuri Students Federation MSF na lisang sik na haukiba sahi kaya dagi hauna iramdam masigi oiba mahigi kanglor education system asibu hiana phaba maikaida puraknaba leptana honaduna dumak lakli madugi saruk ama hoina su hauji iramdam masida tamliba textbook lyric sing asi asu matam gi oina koina nainaduna amadi yengsinduna lakli masigumba kaya asigi manung channa koina hauji iramdam masida अखोगी लनाई अमदी लेंगाकी महिलोसन सिंगदा अखोगी बोर्ड न प्रेस्क्राइब तौबा लाइक तमा अखोई तमगदबनी हाइदना तमहनबसु एमएसएम चाही क्या की ममांगदगी को होनदुना लागी बोर्ड नसु मसिगुंबा कया आसी ताबिरकंदा तमहनब खोंथांग पया पाइखतपगा लोइनना तमहनबगी मतम गोइबा चेरोल सिंगसु अखोई थोक्तुना लागी अदुबु लाइबक थीबदी अखोगी लनाई अमदी लेंगाकी महिलोसन सिंगदा हाइबदी अखोगी बोर्ड न प्रेस्क्राइब तौबा लाइक आसी तमदबगी ममी अमा यामना चावना ताई मसिगुंबा कया आसी लंगा के अमदे लनागी माइलोसन सिंग MSM ना सत्तुना येंसनजबा मतमदा मसिगुंबा कया आसी मतम की ओइना MSM ना तौदनबा अमदि तोंगानबा लनागी माइलोसन सिंग दा अहेन हापचलिबा लाइरिक सिंग असि सोय कोय फागतुना तमहनदनबगी खोंथांग कया सो पाइखतपा लेख्रे अदुबु लाइबक थीबदी कया अमना इंददुना ngasi फावबदा बोर्ड नसु प्रेस्क्राइब तौबा लाइक तमगदबनी हाबा सेरोन थोगसु तमदना लैरिबा कया आसिदा अहेनबा मियें चंगदबगी ममी अमा तारकपा अदुबो MSF ना मसिगुंबा कया आसि मरी लेनबसिंगदा तक्सनजरकंदादा अखोगी प्रेस्क्राइब तौबा कमन ओइबा लैंगा अमदि लनागी माइलोसन अनिगी मरक्ता खेनबा लैहंदना चपमानबा मियेंदा कमन ओइबा सिलेबस असि तमन व्यू हाइदुना मरी लेनबसिंगदसु अखोई तक्सनजखरे स्टेट असिदा PR लाखिबदगी हाना तौरंबा थबक थौरम सिंगदा अहोंबा लाक्लिबसे लेहनबिगनु अमदि PR बु मिनुंगसी यावदबा लेंगाक अमा ओइना उहनबसे नुंगाइतबा फावी हाइना इरोम मैज्राउदा लेबा मैज्राउ मॉडल इंग्लिश स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप की मैनेजमेंट कमिटी की सेक्रेटरी ओइरिबा मियामना सखंगनरबा नेशनल अवार्ड सौगाकपम हेमंतना फोंदोरगले वाफम मसिंग असे स्कूल असिदा हांगलिबा रिलीफ कैंप असिदा चंगजाफम लौपदा नतना स्कूल असिदा महै मसिंग तमदुना लेरिबा महैरोय सिंगिदमक पांगथोकपा हेल्थ कैंप अमदा फोंदोखिबने रिलीफ कैंप असिगी मैनेजमेंट कमिटी ना हाइजबगे मतुंग इना लायंस क्लब इम्फाल गोल्डन प्राइड अमदे सिंगजामै चिंगा मथक चोंगथाम लेकाइदा लेबा इबोयाइमा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गा पुन्ना खुत्समनदुना रिलीफ कैंप असिगी महैरोय चामगनि फुबो येंसिनखिबगा लोइनना थोरम मदुदा सौग्रापम हेमंतना मखा तारादुना चादोन पोकपी चाइरेन मंगजिन चुरचानपुर सनासाबी अमदे अतै मफम सिंगदगी मफम मसिदा चंगजफम लौदुना लेरिबा अगांग सिंग असिगिदमक ममांग मतमदा फंगनबा लेंगाकी मतेंग सिंग PR लाखिबदगी अमुक हना चेक तौदबा याद्रे हाइदुना फंगनबा मतेंग सिंग असे लेपखिबा अमदे अमुक हंगना फंगलखिद्रा फंगललोइद्रा खंदुना लेरिंगै चेरक असिदा मफम मसिदा लेरिबा अगांग कुंथ्रा हेना पुलक नासिलकपदगी मैनेजमेंट कमिटीना चेंजर सोंगजदुना हाइरुबदा हेल्थ कैंप असे पांगथोकपनि हाइखे
masiga loinena PR lakpadagi honglakliba system ase athubada mapung faba system ama ohenduna relief camp singda leriba IDP singda piriba nungnangba sing ase kokhanbio PR bu minung se yaudaba lengak ama oina uhanba se nungaite haiduna lengaki pungning chingsilakle PR lakpagi hai tare ko PR lakpagi step amu hong ko sida praja miam da mi pai ba mom leibse lehen bidan mi dong no lukcheri e kai gumon hangi sum chathare ba akoi development process hai tare humanity process sai da PR lavena sek togini hai dana PR asibu humanity oidaba human minungsi yaudaba lenga amoina sum uhan badu ai nuai te na phawi aduna athu matam da system ji sembira kanda angang ji na ham kai tha khudingi phangjari ba moi lasan ga khaga pasi ga kha phangjoga do ide amona pura kanda mi pai ba phauri ba organizing committee mi pai ba phauri ba ai ga sai gi inmate oidana leijari ba performance like like su tamdana leijari ba angang ji ji da displaced student mayam punamak sida mi pai ba bi da nabgi damakta ai juji PR sarkada approach to jeri khurum jeri na hai tare ai Inat yokhat paluktin iolna paring naina chatharakpa pokpadagi siba phawda maru eba thoram singda ehenba thoram sing hapsindana ba amade yari makhai chel changhandana ba khananina bage tara hundoi subam mifam iol gi office da 10 house toriba singa faminaduna wakhal tamina kre haina inat yokhat paluktin iol gi publicity secretary luwang leimana thadarupa chirol amana khangalakle chirol asina makha taraduna hai ngasi pangthokiba mifam atuda luhong khongdong bage thoram singda yari makhai sel changdana namba kupna khananina ki hade ipai pu haktaki chetharakliba thoram amade natki thoram singda ehenba hapsindana ba warepna ke hariba luhong khongdong bage thoram singda mandap mayaida amadi bor famam adumaktada fizam khanba haina so warep lokhe hade aikhoi khunaiga chana sunataba thabak thoram amata tawdana ba amadi miyam hupna achauba onba ama purakna ba 10 house toriba singi maikai degi so angamba mateng pangduna hena mai pakpa purakna ba hona minase haina so lemna ki hade loinana iol na changsilakli ba khongjang asibo mai pakna na ba akanba firep lawina khise haire Thange SCG MLA Tongbram Ravindrana ngase Manipur gi Governor Ajay Kumar Balaga unaduna AC adugi issue kaya khanakhrei Governor ga unaruba aduda MLA Tongbram Ravindrana Sangai Ethnic Park Savada lenga ngamiyam dagi lausin kiba grazing ground amade lawfam acre taret makke lamgi alternative lam pigadabani hai kiba ado pithoknanaba taksinduna kendra aduda nationalized bank amashu sabinanaba Governor Ajay Kumar Balada hairam ki hare loinana irang maram oiduna lanjelakpa IDP lisinga jamri marfu tara taret kendra sida laiba school amade laikai community hall singda yarektuna hojik leire maram masina IDP sing nainaba prefabricated house sabinaba mamangi lengak leiringai dege taksinduna lakhiba do thabak oina onthoklamdabagi matangdaso governor da IDP sing nainaba prefabricated house sabinaba taksilam ki haike loinana kaksingi SP Priyadarsnina Aihaki loina bi oirabaso government ke service ta leibana mahaki thabakta posting gi matangda rajniti gi jayetna ba karisu leite government na pirakpa posting da athingba leite hana so fawdoklam ki hare ki de na house ya side da ai chap ko ki ke lot to settlement se lot to di asai gi ai di sinang gi da na ko mum lein se if house side ki masam da sare da pi ba hai ba do ai fan ke ne gi su lai ba ai di sinang gi sa bi hai ba se ai na ya da kana hai ba adu ma le ba mun sa bi ram de adu ai ya la bu ne ba mun da ma na ko gi ko o yam ni na ko da ai the house to has you know say we have places we got less than the Marauno we have less than the Hatinu ko jaga ko ai to ko ko Bishnupur District Veterinary Department के Joint Director Tongbram Vidyarani के meeting मखादा ngasi Kumbi Municipal Council के Ward Number amadagina mapan के manungda chanba kayada leiriba huisingda anti-rabies vaccine kapthopagi thoram ama Kumbi da pangthokre Kumbi Ideal Youth Development Organization Kaido Kumbi ka khutsamnaduna pangthokiba anti-rabies vaccination ki program atuda punna laikai lamdam atuda hui chama hena kapthokibaga loinena ngasi kapa nanghogdaba sing hayeng makhatana kapkhigani hare
हाइरिबा थौरम असे डिस्ट्रिक्ट असिगी वेटरनरी डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर तोंगब्रम विद्यारानी के मिरेंग मखादा कुंबी केंद्र की मफम कयादा चथरखिबा हुई सिंगदा रेबीज वैक्सीन कापथोरकपगे मखाताना थौरम असे पांगथोपनि हारे हंदक मणिपुर के चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट हुईना चिकपदगे मियोय अहुम लैखिदबा अमदे मियोय चहुम हेना हुईना चिकपदगे रेबीज लैनाना नारकपदगे लाइकटननबा होनरिबा सिदगे सेक्शन थौरांग ओइना थबक असे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट असिगे कुंबी केंद्र दसो पाइखलकपनि हारे Manipur State Livelihood Mission Department of Rural Development and Panchayati Raj के मिरेंग मखादा सेमखिबा मंगालैबी Village Level Federation BLF उलाउ ग्राम पंचायत के अनिसुबा General Body Meeting कम Annual Foundation Day मंगालैबी BLF के उलाउ दलैबा ऑफिस ता ngase पांगथोखरे थौरम मदुदा मंगालैबी BLF के प्रेसिडेंट एल बिनासके सेक्रेटरी एस रानीबला उलाउ ग्राम पंचायत की उप प्रधान एल इंगोचा मेंबर टीए सुरजित अमदे ब्लॉक की इंचार्ज केएसएस अभिजितना अथोइबा मिथुंगलेन सिंगोइना सरुक याखे थौरम मदुदा मंगालैबी BLF के मसालोशंग सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगे मेंबर सिंग BLF सेमलबा मतुंगदा मखोइदा सेमिलोन अमदे मसागी ओइना हैथोइ सिंथोइबा हेंगलकपा माइ पाकपगी वारी सिंग टेस्टिनोमी शेयरिंग तौखे लोइनना सेक्रेटरी रानीबलाना BLF फाइनेंशियल रिपोर्ट पाथोक्तुना खंगमिनखे थौरम मदुदा BLF मेंबर सिंगना नाट के ओइबा जगोई इसै क्यासु उतखे मंगालैबी BLF के प्रेसिडेंट एल बिनासखिना फोंदोरकपदा BLF असिगी मेंबर सिंगना SAG सेमदुना BLF सेमलबा मतुंगदे मसा मसागी इमुंग मनुंगदसो सेमिलोनदा चाखतपा अहोंगबा कया लागले हिंगबगी हक हेनगले मखाताना पुक्चल खोजेन तिनना थबक तौमिनखे से हाइखे म्यांमार युआर हाबदा सोकलबा मैतै सिंगे मतेंग निरगले मतेंग पांगननबा रिलीफ कमिटी सेमख्रे चाही असिगे मार्च की तांग 19 दा म्यांमार दा थोखिबा अकनबा युआर हाबना मरम ओइरगा सोखलबा म्यांमार दा लेरिबा मैतै सिंगना मियामगे मतेंग निरगले हिरम असिगे मतंग दा म्यांमार गे साइगांग कोनासुदा लेरिबा अनोबम रेखाना फोंदोरकपदा थोखिबा अकनबा युआर हाबदुना मरम ओइरगा मंडेलेदा लेरिबा मैतै सिंग सिबा नाबा याउद्रबसो युम कै अमांग अता थोखिबना मरम ओइरगा लेफम लैतना लेरे मसिदसु नतना लाइसंग कयासु अमांग अता थोखरे अतोपा कंट्री कयादगे मतेंग पांगबा कया लागलबसो मतेंग याउदबा मफम लेरे मफम असिदा लेफम चाफम लेतबगे अवाबा कया म्यांमार मैतै सिंगना हौजिक मायोकनरे लोइनना मैतै सिंगी मरक्ता अना अयेक यावरकपदा हिदाक लांथक फंगदबगे अवाबसो चावना मायोकनरे मसिदा मियामना मतेंग पांगहनिंगबगे अपामबसो फोंदरकले नागन अमरोमदा युआर हाबगी अवाबा मायोकनरिबा म्यांमार लेरिबा मैतै सिंगी अवाबा मतेंग पांगननबा खननैनबगी मिफम अमा ngase TG हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोखरे वॉलंटियर ओइना थोरकपा मियोय कयाना पुनसिंदुना सेंबा चथखिबा खननैनबा अदुदा युआर हाबदुना मरम ओइदुना हौजिक म्यांमार दा विक्टिम ओइरिबी सिंगे रिलीफ सब कमिटी अमसु सेमख्रे हारे ngasi asam gi lala changbilda laisram khun mayai lekai da yum panbi hauzik na gurgaon da leribi misna chanuna iba samtharakli ba chumthang kouba sareng larik ama hongnabi matung ina lala bazar asam da phongkhre ngasi phongli ba larik asida लारिक असिगा थाना तरानी थोई सुख्रे हरे लारिक फोंबगी थोरम अदुदा एल बीरमंगन सिंह प्रेसिडेंट साहित्य परिषद त्रिपुरा अमदे वाइखम बीरमंगोल असम के सकनाइरबा इबा सुब्रम अमदे त्रिपुरा की रिनोल ऑथर एंड जर्नलिस्ट मथंग सिना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदे गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना दाइस्ता फंखे थोरम असिदा एनडी होदाम्बा असिस्टेंट प्रोफेसर जनता कॉलेज असमना लारिक मसक ताकपिखे थोरम असिबु असम की सकनाइरबी अहिबी साहित्य अकादमी अवार्ड डे उषा रानीना एंकरिंग तौबिखे इबोटोन मेमोरियल अकादमी वांगोय असिगे अहुमलक सुबा थर्ड फाउंडेशन डे थोरम ngase वांगोय द लेबा वेटरनरी ग्राउंड द पांगथोखरे थोरम मदुदा अम्फागी एक्टिंग प्रेसिडेंट डीवी कोयाई IWBFA के प्रेसिडेंट W मोबिचा अम्फागी टेक्निकल चेयरमैन TS इबोम्बे IWDFA की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के इबोतोम्बे अतोपा मिंग तोतोबी अमदे इबोतोम्बी मेमोरियल अकादमी वांगोय की चेयरमैन W जदुमनीना मरो एबा मिथुंगनेन सिंगोइना सरुयाखे
Thoram maduda Amphagi Acting President DB Koharna Phongdokhibada Laikhidraba Wahengbam Ibotona Hingningai Matamda Khalamba Wakhal Amadi Manglan adugi manung channa Mahaki Mingda School ama hangdokliba ase yamna afaba lambi amane Hariba Academy asigi principal amade staff singna tongan ba activity kayada kathokpa natana lamdam masida khundariba anal rongmai kabui amade tangkhul na chingba asigi lon sing mahairoi singda tambibagi khongthang lorakpa ase school asina ahanbane panba yai haike Shiva Amadi, very history. Yamna Wakhan Halubada, Laki Daba Apagi, Ahan Viboton, Mahatma Khaliba dream, Mahatma Khaliba Pandam Mayamse, Hinlingai Kunsida, Pampopong Amzada Brasu, Akai Irakta, Putak Rabo with the Basu, Lay Kiba, Mahatma Thanam Kiba, Masasing Amadi, Mahapu. Yung sibidana, mahal dream to riba, kanda riba, manglag yan se. Practically, all na nabigit ang magtag, mahal. Nasi, asumay na, Ibuton Memorial Academy, Hayraga. Apoy na, Lekay Sigi, Wangoy, Amadi, Manipur, Apun Bagida, apoy na. Yaham na, tamse na ngayon maway ba, hansi na lang kidragasyo, Laibi riba, Academy Commission ka hoga mahanga khanjari ba dream mayam se asi different nasai ko principal na hai ba different curriculum activities Ahum Suba Men's Open Inter-Village Volleyball Tournament lisingani kun mga All Manipur Volleyball Game mireng makhada Manipur ge tongan ba club ni panas saruk yaduna Kangmong Lamgoljam Youth Guidance Club Playground ngasi ahanba semi-final match sanakre ISBA Haigruzam amadi UNTP top upokpi anina sanakiba match atuda IHBA Haigruzam na UNT top upokpi bu point kun manga tara manga kun mari kun manga kun taru kun mari kun manga subna manga kun manga tara mathoida thoiduna set ahum anida maithiba pituna ngasi ahanba semi-final match ke IHBA Haigruzam na mai pakre Ani suba semi-final match ta KYLGC Kangmong amadi KLSLC Kajikul anina sanakiba match atuda KYLGC Kangmong na KYSLC Kajikul bo point kun manga tara manga da thoiduna set ahum sinoda maithiba piduna KYLGC Kangmong mai pakre Final match ta IHBA Haikruzam amadi KYLGC Kangmong anina final match thengnaragani hare Hauzik arabada maroiba pausing amu hana pizari Asigi tamanga da Union Home Minister ge luching makhada maidai amadi kuki siyosu singi mahut singa Delhi da sanaki ba wari warusin purak pangam khidre Rims na senduna Health Beginning Hopeful Future haiba thimda World Health Day 2025 thoram pangthokre Manipur ge poni ase yokhat minasi ge wakhalonda numit tarani chupna chathagadaba horse riding course ama pangthokadore Lilong Assembly Constituency da District Magistrate na Section 163 gi makhada matam kaktana curfew lauthokre Hauzik Manipur ge Advocate General oina leriba Lenin Hizam masana khangna thabaktagi resign tawgadabane o joy Amadi Tamenglong District ki Tausem Subdivision ki Kaifundai Khundalaiba Kaifundai Baptist Church RBCC mainatumna chakre hare
ngasi gi oinadi Mami TV na sandok chaba Manipuri Prime Time News matang asida lusinjare mayam bom kahna khurumjare.